Good morning, Mayam Kurumzari. Notice into TV na cutting Santosari bar news analysis program that THOKCHOM Sana Mayam Daram Nosari and see money for the phone riba. Don't want to forces in the Yoriba, Maui pausing. Canana with the studio election in Libere. Miano Todo second about a current columnist was coming on the Panjarabada, 𝐍𝐿 Zavustaram Noxeriusa. The hand Musico money for the phone river pauses in City Yoriba, Maui pausing a secret can have the Miam Tamit and Sadolozake, a hand Madikogi Harul Gitodan, the Yoribasi, Manipurgi, Raspberry, Tugaikibasi, Tamnana, Kanagum Makarana, Ekogi Fuarigi, Latam Amamutanaba, Honorapani Haiba, Homsabimon, Kogi MP, Sinfundoki Wafunduni Eduga, Manipuri, Raspberry, Tugaibada, Megalea Langaka, Mari Lenade, Manipur Langana Satakibani, Corner Sangma. Aduga, Furup Anina, what is Anadona, Constitution. Na yaba solution ama puthokuna Manipur da ing tappa hanjilaknaba honagani sangma aduga Manipur gi photok sing malemi kaithel da phanghanabagi tangai fadaba matam laglai governor aduga corruption thijinnaba leiriba lok ayuk kanglon kairak khaidem mani aduga Shanghai Express da kogi Manipur thugaibagi mayok ta laigani corner sangma aduga vel santosu government sembagi thajab pirakre Delhi da faishin ke ba BJP ke MLA sing thorok lagani aduga Manipur gi mamal yamna pothok sing malemi kaithel da yahonsi haiba ikogi aduga MLA sing tholaga gane pau sing asini kogi ngasigi ayamba covers pausi sing di oriba sing asi loinama khara manai adu ahan biga ngasigi khenena sing thamjani ba ahan ba question asina ikogi yamna puari ga sagona ba ikogi yamna historic oiba Manipur gi yamna maru oiba mafam ama oiriba major agreement to nakhibu mafam ama kogi major agreement to nakhibu numit tang October ki tang tara manga si yorok tingai mango inana koi 7 days mu wali si mango inana atapna na thugai khibagi mo ama koi tawri basida koi Meghalaya gi chief minister na di koi mawai ga mari lene dai wa fam phungtura ko lairi tawbadabu koi Manipur lenga na tawun hana adu kari gi damak masi gum mafam ama thugai ri bano adu masi thugai bagi nungge wakalon kari oram bi ay usaten tam hana makta da notice window television ga ayuki news analysis miyang tabi po na po kung ano kurumzali sum puwari gi latam hai batare ko koi su kitang emotional oige tawi area yam nuaite maramde Manipur ki matam amada Manipur si maning makhatam na leramba magi thangna balai baksing asiga relation sagat na buhana bata magi embassy gi office kumbani ko sideda Manipur sina maning tambaleba moy haita ga prithvi gi embassy mayam gi office leini Delhi da America gi Japan gi Vietnam gi leidana ko China gi kari gi anything India na maning tamen masak khangbaleba mayam sin gi embassy loi leidana ko armai tawdana ko gi Manipur gi ning thauna hairiba Manipur si gata nate atopa area da su se keno da su kogi Navadip da su lei Manipur gi keno se sumai tawdana haibadi maning tamba leiba ama leiba matamda yumdhangna leibak sing asiga mari leinaba thamnaba haibasi yelongai gi matamdagi chanaraga lai kogi londa lambu haiba tare ko haiba mayam sing asi matam amada samjok taba lambu adu haibana singba tonganba magi di atopa neighboring countries sing siga relation ama thamnabagi damakta magi office ama hanga leibasi hojikna embassy harak paiwani bharat ki londa rashtradoot hairi sine koi sida lambu hairi sine boko sumaina leiraga pochi Shillong gi mafam asi su adugumba yamna historic oiba Manipur si maning makhatam leiba ama leirami madugi relations leiba mafam amani haibuse living archives amane boko haiba red land gi koi gi Manipur Raspberry hairiba mafam ase koisu nasidai khitang sei tara kunmuki mamang haitare ko hairiba area si semgat na basan sawana bada Shillong Manipur Students Union siam sawa daita masi lobani matam koi sidagi leiba Manipur gi satra mayam Shillong na mahi tamba sing sina semba Shillong Manipur Students Union na male masi sing sina matam punamakta Shillong gi Raspberry se
masi moi adum emotional keno ma yauna moi kannana ba ngakna bhona jaba se dum taro lai khoi ju satra gi mahirui singi look ki kari ki tawi matam da khoi manipur government da pressure piraga khoi samak silong gi meghalaya da kaida khoi hari ba sigi nominee thadana kamai tawbuno khopuno haina khoi manipur government da pura completely sinana ba khonna ba kata taksan ba question ba kaida matam da khoi adum khoi su participate tawre ebu ko adu laiba issue di hojik laiba issue di Meghalaya government di haiba lam asi haiba area asi manipur gi puari ga mai lena ba pot ni na masi sem ga sagat na ba amadi masi ngak sena masi lam si manipur government da sina gre adana masi da thugai ri ba si Meghalaya government ga mai lena de ai si minister ma hairab si loiram natro yes adu si adu itaraga di si sem ga sagat na bi authority odi ba si da su yam yauna re paisa kai bi khot pe gi adu ge da gi pd na sem ga pa kot pa adu mayam mai yauna re an ka se paisa pirakte pd di bo manipur government gi manipur gi leyo phasdaba issue mayam sing ase thole punu masigi manungda hidden agenda ama leiribra india gi leiriba government sina indian state sina hairiba sigumba yamna historic oiraba area ama masi heta aina sanga nang sanga thugai rup di yaro ebuko karigumba masida semga sagat pagi mingdani kangdia mani authority amana moida soida agency amda sinadori ne thugai dori pose thugai haiba sin haigera ayeng kon aina tawba kanda thugai miduna manai taraga phawbra tongana pot aduna ama lakani ko aduga hojiboki oina di sida agency authority yaudi haina chenbadi yaroi manipur government na khangden chenbu yaroi manandi manipur government gi makha leba lamma ma manipur government na khangde na chenbe yaroi adigi di Meghalaya gi manung da state ta leba manipur government ki control makha lei haiga su lamdu Meghalaya state oibanina moi gi keno su responsible obam to ebuko ani mak sidai government ani na leitho ga chenbe yaroi masi gi responsibility puna maksha Meghalaya government amani manipur government na pugara bani masi sung ya yaro nan thokpa yaro da pot amani aduga karigo masi thugai bagi intention amale ramagana what is the intention behind this dismantling of this so called koi red land ko si silong de lady ba posi dismantle tawri bisi responsibility aduga masi gi behind this dismantle tawri ba masi gi tungda lummaga lady ba madugi aron ba agenda do masi miyam da khangan gada bani haibasi masi aina ngasi gi leriba kenu sigi kenu da thamjani aduga thugai gara pot ama akoina hanai film du da haiba potu layu haiba potu di akoina yaroi da bani na same structure da same kenu du da haiba se khoi sagat na bagi demand manipur gi miyam na madi manipur gi lenga na masi hona gada bani haibasi ai thamjani aduga tasjeng na masi kari gumba asoi gi ba kai gumba leiba taraga su authority aduna government aduna miyamda koi gi lale na sengdupam thoi khoi sumai tawna tawbuda soigi ba ma leigre masi sapsana si tawragani kholagani haibna singba bolli ko yam saukthona haiba masangi natradi masi gi issue si yam tarai bo oiroi manipur yam sentiment sokpa issue ni si hayang si tagi haur ani manipur gi mafam khudimakta irang adu adasi gi pot kari kara mayama then manipur gi koi gi ningthona Masideda merger agreement taugiba India da yaure hena sign taugiba si matu nampu do ogera adegi di magi yaning no ogera madu na tongan ba logi kari gi saida I madu panjara roi ko adu kuyek pine giba mafam ama homestead ama ko hariba jaga sideda September gi tangkun matoida sign taubani merger agreement to enforce taubana tangtra manga da taubani khabar da su yauna re adana ngasi mayama ko khoi gi tangtra ngasi koi general strike kaure total shutdown tore khole haibana sing mayam yauna re manipur gi maning tam hanjanga da bane leiriba kambu loop mayam na haina re ko si yamna hari matang asidai da karigumba tauba taragari masi sigumba manipur gi sigumba yamna historic over living legend nama thamba se indian state na pamdre maram sin ani how masi thugai gi bana phare hena hujidi pia ga lebani na manipur government tobu er magadi ko masi gi pos yamna tanate huktaba thongamani sugumba keno singa se manipur gi miam manipur gi leriba tanja sida akoina manipur gi asama distinct entity ama within the indian framework ogera oirora manipur gi distinct entity ama koi leina budi honari dana ko masida yam saung singna ba
ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯅ ꯐꯣꯝꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ मागी लेरिबा रूल्स की मतुंग ना था तरुक चाहिए अमा अदरगी चाहिए अहुम लेदना को अदुई मनुंगदा मणिपुर द को सोइदना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमु हाइदना मधुगी इरांग अदुना मधुगी मूवमेंट दुना मणिपुर सिन थुंबा ओइबे याई ओइदबे याई अदुना अमनी सोइदना इरांग दि लेरनी सी सोइदना इरांग दि लेरनी लेबाक सितंग दु लाइता हाइबुदुम सोंगा मोय मणिपुर की मियाम से यामना मसागी मियोइना मसागी केनोसिन लेंगाक छद्रगदी लेबा हिनदबा अदुगुंबा खोगी मियोइ कांगलुप अमनेबको अदुननी ब्रिटिशनसु तोंगानबा इंडियन स्टेटसिंगी अतोपा सिंगा मानदब मोंगना सिलेदा मणिपुर गिंग थौ मा हापगा खोगी एनी मफम खुदिमक्ता कइनोम हता गुरिला कइनोम तोरगा दुम तौबा यामना डिस्टर्बेंस और मसागी मिशन लेंगाक छद्रगदी अतोपा मीना पानबसी हाइनदबा अदु मखनगी खोगी मियोइ कांगलुप फुर जाति अमोइना खोइसि लाकपनिना ब्रिटिश की मतमदसु मंगाइरे हाइदी मोइना लौसलेको मणिपुर सि मोइना मोइगी मखादा लेरेना मोइना लान ngame लौसले हाइरे मी म्याम हाले मसा क्या तौरे म्याम सेले अदुबु मखोइगी मथक्ता मखोइगी मायोक्ता अखोइगी ब्रिटिश लेंगाक्तुना पुरा पानबा ngambराइदी मखोइगी एजेंसी लाइबसिंग गाइदना लोकली डिस्टर्ब तवेबको मी फाजंगिबो खंगदे थांग थिलकपो खंगदे कइनोम तौबसे अदुना मतमदुदि हुजिकी सुमाइना याम कम्युनिकेट फादना कम्युनिकेशन फादना कोतना कोदक्ता आई नो लाकनी कोकनी खुदक्ता रिएंफोर्स तौब यानी हाइबगी फिल्मसु लेतबनिना हाइब पोतु यानना मोइगी हिस्टोरिकल कैन ब्रिटिश सिंगसिना नैनर मतुंगदा ए मोइसि कमाइ तौबा जाति नो मोइ कमाइ तौबनो खोपनो हाइब नैनर मतुंगसिदा ए मोइसि मसागी ओइबा लेंगा अमा मसागी लेबा कैनो दुदेदा मोइसि तौद्रगदी मोइसि याम साथीबा कांगबुनी अदुना मसि कमाइना अखोइदसु फ्रेंडली ओइगदबा हारिबसि कैनो सि याउदना बाइना मोइ कुपना खनरा मतुंगदा सुसान महाराज अंगांग ओरसु मोइना लोकल उरगा फारगा निथौ हापिमनेबको अदुगा निथौ पाले हाइबा कांदुदा दुगुंबा कइनोदो हंथरा कान ट्रेन तौर कान मोइना ब्रिटिश कमांडर ओइना हाप खोला कइदोगा चलाइपुद अमनी पीपल की वाना अदुना मणिपुर दे होजिकना मुक मदुगी डेमोक्रेसी दा सिनगरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाकने पीपल की मूवमेंट लाकनेबको सोइदना लाकनी लाओय हाइनिंगाय लेते सोइदना लाकनी मसी माई ngasi sidai gi kanoi thamjage adon ladiba posing ase tarai lobiganu india government na indian state na ko manipur se pe moina pangdog to bu yani gaina moina khali wakan se masi khanganu koi gi chawgraba mangdu chaije gre chawgraba meoiba gi trillions of cells yauri ba ko mase pick kharba cell amadagi establish torokpani cell amakhakta dagi hora kanda maduda infect or kanda maduna cancerous or kanda whole body su tuma ibne ko adumai india haibase masi si pi haidana ko manipur su sitaba nona toganu india gi chawro meyam singa se manipur sti pick aba episode amadigi horaga india pumba tumna kaibusu yai mangbusu yai leitabusu yai ko adugi film du su noi india gi state sing lenga ko da section bio ko maram de akoi se india haigera bharat haigera manipur haigera hindustan haigera we are all human beings aikoida sense am noi foundry nebako nangi india ne haibagi marak tudeda indian state sina ichap tawriba mong se masi nungai taw mi me am leram moi haningai leitebo masi akoina convince tawba ngamba ngamdaba mogi voice tholak potholba ngamang that is another thing aduga leiriba indian itself ki magi administrative type of administration se mase india mi pum khudi mangna pelam gani nungai ram gani natraga manipur to posing ase masi gi mayokta leiroi natraga masi na maram urakanda indian state threat lawe se na india government guarantee tawba ngambra masi soidana masi gi se kuina tawhnu phatabani masi india haibasi leiba pot se masi su miyoiba ngaktaneba miyoiba mana miyoiba awabu unaba khangnaba adu tawba ngaktaneba ko moi ai haji humanity ki sense ani ko aduna sumai tawba se organize oina tawba thabak se masi tawba lepa phai tawdabana phai aduga sugumba pot asina maram marakanda indian state threat lawi haningai su leite aduga ai ngase hajeri sini akogi haksang bu cancer na halaiba punama ka halai se yam apik sel amadi horkune ko madudagi span tawrakanda madu cell multi growth tawrupudo madu nangi leriba madu namdhanaba mechanism duna madu ngamaktabadagi cell do abnormal growth tawrakanda haksang ji cancer oira siri matra bu ko natra
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯅꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯏ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯈꯇꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯁꯥꯟꯇꯣꯁꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯎꯅꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯁꯥꯟꯇꯣꯁ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯕꯤꯌꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯎꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯎꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯃꯉꯥꯡꯁꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯅꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏ ꯈꯕꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯃꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MLA ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ BJP ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ BJP ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯇꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯆꯥꯒꯦꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤꯀꯣ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯅꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ MLAꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ PR ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯝꯕ PRꯅꯦꯕꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯝꯕ PRꯅꯦꯕ BJPꯅ ꯊꯝꯕ PR ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯎꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯨꯝꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗꯩ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯇꯤꯀꯦꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ BJPꯅ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯗꯣ BJPꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯝꯕ ꯏꯁꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯋꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯂꯩꯍꯧꯗꯕ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯅꯗꯔ ꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯅꯨꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯪꯊꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ
Indian state of Sikam Kali Yang when Indian state Utpa Dugum Kangi Todo Amanebo Aduga Manipur si Aina Yang Mienga India state na Yang Mienga Anish Yukena Ranganeba Moina Manipur share as a whole Manipur the Yauriba Kanglu Pudimaksha Masigi eco balance some way Yang Kaleva Agi Motadi Ado Aina Yang Baga Aina Yang Waduna Aina Hariba ecological balance in a Kayam Taurige Haibama adu su seng miyeng si laku matam sida laiba posing si aina halaiba Manipur lariba phuluki ecological balance masi eco balance masi aina yeng miyeng si kayam balance tau ke for example masi ahan ba number 1 masi amaru ba pot ni ko adu government of India gi lariba India government ki office pai riba India government na yengi ba miyeng singa se masi gi eco balance ka aina yengi ba ani si gi balance su moina miyeng si to something different lerembe yaina khallebo ko adugi balance tabangam daba government of India da ada akoina yengi ba pot myam sarkar semoina claim toriba adagi sarkar le hengadabne hairiba Congress ki oro BJP ki oro anything NPP ki oro leri myam singa se hojik corona changma lakpa kanda Manipur da popular government ama lehenbadi pami adubu ma masana laga hairari sinebo ko outside Manipur ma la hairari sinebo constitution yaba mongda solution nama pora kandu da si taw ya pami na ma hairari sineba shagi area sineba yam lura isi sai sidai da akoina karmaina Manipur gi leriba khoi gi leriba purup mayam sing Manipur ni sagatliba masidi yawiba purup mayam sing ase masigi balancing amadi changeba sigi balance kamai tawrige se India government ubuga in ubuga su khena kaneba ado India government ubuga in ubuga ani se messing taraba moina khanba leader du de da akoina accept toraba ko ado itaragadi hekta government se semganeba haiba posi leitraba masigi leriba BJP na popular kadmagi majority oigera kari ma anything number paijano buko adu su yaroeba ade hojik BJP ji loi to e ko khoi myam MLA se nipu ka tare nipan semjana re ju party ma sema ka Congress ki ju BJP ki ju kai ju punna oire haraga akhoi gi si claim to sala su oiro maramdi Indian Union haiba se akoina list ahum thokna khaitu e hai ko union list state list and a concurrent list haiba sing asidaida masa na tawgadaba magi list yaujiriba thabuk mayam leba but when conflict arises state and the center will prevail haidana amasu lairi banebuko haidi state is the yawi podu thabak tawna state honara ko tanda union gi list yawi ba union gi interest solak pa taragadi conflict tholagadi mado center na prevail tawni na yawi nebuko sisu ningjang biwobuko khoi gi lewa ki mayam nei nabu sing sina adu tawgadabni si governor da sakadabani claim tawgadabani aina khambadadi MLA sing kari mayam sing hi laila suloi haitabu sunate ade moi secretary adu ada loi tat leirbu ngaktai loi khangi neba haidi sarkar ama semasi governor claim tawgum thui eji khangeba majority para kanda ai leader sin oi sigi posi yada tawri neba yade haiba potche akoi na masisu ubam thoeba khangam thoeba yadaba situation ama leidana tawri nebako si heta mi amana tawrosu heta yagada pot nateba hojik phare ne BJP gi MLA myam su loi to osebako Congress ki myam su loi punjalo Congress yawi haigera nata MPP di yawi ano party ma yawi haigera bako hojik semoba MLA ni phu su le hum yankai su le ro bako moi du gi leader am su khallen khaloba governor sal la claim to ko saka semga da mangang sa su amta masi predict to bungam brabo sumaina ko akoina mi bu yamna personalize to mongda aidi kaino to buda naina bisi su pamte bu ko kitang reality oba India gi Manipur gi lebe assembly amadi MLA sing gi strength si kayam no India gi lebe union gi state sina kayam magi strength sina kayam no haidi basi gi manung da Manipur gi lebe sina kayam na masi gi thak si kayam na challenge to bangami akoi de priva constitution gi provision lai ngak te khang ngak te ni ko khangna sidaida khang mayam sing asina mai magi keno ma subjective interest amal lairaga ngang ba dongna ko mi sing da yam thina ngang ba khot ba to buse masi ju ai di kitang tolerate to wa ai hai si ama mi sing na te ko ai gi leriba ai gi oba neutrality to maintain to hai je bani amadi strength magi leriba BJP gi leriba Congress ki natraga wanate Indian state amadi Manipur state ani gi leriba power balance so adu MLA amagi strength to adai level to da id magi leriba kanu nei naraga thamjabani academical view bijabane ko sina chumi lali gi wana te aduna hojik leriba pot myam singa se
मखोइसु बीजेपी की एमएलए सिंह असिसु पॉपुलर गवर्नमेंट लई पामंगनी अमा लई पामंगने बुको लेरिबा सिचुएशन असिदैदा बैलेंसिंग दु तादबगिने सेम यादना लेरिबा पोर्सिंग असे सी ताद्रबा बोचु तौरोय अदुगा पियासु दुम एक्सटेंड तौनी पिया चई 10 लेगेरा कुल लेगेरा इंडियन स्टेट नता अदुदा पीपल की रिवोल्ट अमा लाकोदुना अदुना डायमेंशन अमनी को इंडियन के लेरिबा मणिपुर की लेरिबा मागी बैलेंस हेक ताद्रिबोंती को अदुम पिया से एक्सटेंड तौने बोचु तौरोयबा बोट तौनी के असेंबली जॉब तौरगा कॉन्स्टिट्यूशन अदु हाइरेगा चनबी गदम नतेबको अदुम कॉन्स्टिट्यूशन इदुदी पावर पाइरिबा कोलिबा अदुना अमा तौबया देन अनदर इशू अमदा अतो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वगैरह अमोगैरह मयाम नसु को हजिक लेरिबा मणिपुर की लेरिबा स्टेट की कैनो सिदैदा मोइना सरकार पाइरादि सी तौनेना कैनो द ब्लूप्रिंट करी गारंटी तौबा ngamageba बीजेपी न तौइसे फत्ते अदु तौदे आईडीपी अदु अदा नैना बदु तोंगामबने अदु आइजु हाइरि नंग लोय हाइरिबको पॉलिटिक्स संगा कांग्रेस वगैरह अखोगी बीजेपी नतबा कांग्रेस ना हाइरसु अदगी सीपीआई ना हाइरसु सीपीएम ना हाइरसु नेशनल पार्टी ना रिबा मयाम सिंग असे मसीना हाइरसु को मणिपुर की स्टेट की दमकता अखोइना सरकार पाइरा अदी असुम्बा थबक लखकनी ना ब्लूप्रिंट करी गारंटी तौबा ngamba यावगे कना यावगे होजि लेबा अमता हाइबिरोने होजि मुक्ता सोफार इरांग हरपदगी होजि बौसिदा कांग्रेस ना हाइगिबा स्टेटमेंट मयाम लै अदगी सीपीएम ना सीपीएन हाइगि मयाम लेबको हाइरिबा सिंग असे होजि के लेबा गवर्नमेंट सिदा ब्लेम तौबा खक नतना लेबा गवर्नमेंट सिदा बीजेपी गवर्नमेंट ब्लेम तौबा अमा तौबा खक नतना मोइना तौले अदु तौले हाइबा नतना अखोइना तौरदि सुगुम्बा तौगनी हाइदना ब्लूप्रिंट मणिपुर की इंटरेस्ट मणिपुर की लेरिबा अखोइगी लेरिबा सेंटिमेंट की इंटरेस्ट वा हाइबा ब्लूप्रिंट हागिबा पार्टी नत्रगा सी तौबसे कना यावग्रगे मसी जो होइने नबा सुमद्राबको तुमाइना आइडी थमजनिंगी अमा मै वानते अमाते हायेंग बीजेपी ने वोट कहनदबा दु तौबदा तौबदी वोट लाकांदा मदु पीपल नेपजगदबा वाने मदुदी पीपल ना दुम मागी वोट अमा मागी कनो पिजरगने बको मेंडेट अमा अदुना पेरकदे मेंडेट तुना मु कईदोब ngамदोरिगेदो अदुसु अखोई स्ट्रेंग नैनबम चंगेबको साइ एरिया से यामना कोर इशू नैनबदा पाक लोइरोय को यामना एनो तब पोनी आइदी एनी एंगोंदा बायस अमता लेति आइना हेक नैनजरिदी इंडियन स्टेट एंड मणिपुर स्टेट अनिगी स्ट्रेंग को मणिपुर स्टेट सिना इंडियन स्टेट की मनुंगदि यावरकांदा कयामना इंडियन स्टेट की वांगमदा इंडियन स्टेट की परव्यू की वांगमदा मागी अपामबदा मणिपुर की इंटरेस्ट हापतौनबा होनबा ngамबगी मागी स्ट्रेंग तुगी वाद नैनजबने बैदी अदुगी स्ट्रेंग अखोइना कयाम सागलगे अखोइ स्ट्रेंग सि क्याम नैरगे बको लैरगे रीजनल पार्टी थोलै म्याम सिंग असे ब्लूप्रिंट हाइबियो बको अखोइना करिगुम्बा गवर्नमेंट सि पाइरा मणिपुर सि सेम तारगदि अखोइ इंडियन स्टेट ना पिरक ngamba तोंगाबनि अखोइ सुगुम ऑटोनोमी सुगुम एरिया दा अखोइ ऑटोनोमी पियु हाइदना अखोइ डिमांड तौनी हाइबना सिंबा मोइगी मैनिफेस्टो दा मोइ केनो दा हुजिक कनाना मदुगी पोतु ब्लूप्रिंट तौरगा हाइबे यावरगे बको सुम म्याम सिंग असे पंगाई दाइजन मनी यारोयबा होय मी अमना असोइबदा सैबा ngang लांगबा दु तौबदी लोइबा हाइबा लोइना म यायबा हाइबा लोइना आई अल्टरनेटिव मुसु पिगदमनेबा अदु नत्रगदी आइगी इशुददी माना फुबसे कुइमले आई मु फुगे हाइबा समानेबा माना फुरिसे कुइमनग्रे मोइना फुरिसे कुइमनग्रे अदुना मोय मु तोहलसे आई मु फुगेना लौनेबा आइदी फुब तोसे हाइबा नतबको मोइना फुरिसे कुइमनग्रे आई मु फुगेना हाइबा ओइना आइदी अदुमाइन लौजेयबको अदा हाइबा पोसे मोइना फुरिसे कुइमनग्रे फुबसे तोहलसी अदु फुब तोनबगिदमक्ता सुम कैनो सिंग आई लौखचगनी सुम डिमांड सि तौगनी तक सुम पोरकनी ngамद्रगन आइजु हाइबा एरिया सकनी हाइबना सिंबा मणिपुर की मथौरा लेबा नत्रगा लेबा ब्लूप्रिंट थोकप ngamba कांग्रेस वगैरह एमपीपी वगैरह एमपी कना थोलगे होजिक लेबा इशू सि लेदको अदुगी एजेंडा दो क्लियर ओबियोबको अदु कांसिदा अखोइ हाइरिबा एरिया नैनबदा आइदी मतिक चाइना मसी आइदी आई विदाउट एनी बायस को and party bias something yaudana aidi sum aigi manipur ki leriba keno sida haijabane aina haining idi aroibada manipur da thoi ba problem leriba pot mya puna makse indian state ki design toro matung da indian state na pamba magi structure ma tana injhalak pa pot thokwa pot amane ko masidai da party ki loi to khro thoi pose indian state thon mani indian state se maybe hold by congress na pai bi bjp na pai bi ko madu kina issue mani natraga multi party na parak pi indian state se ko adugi indian state ki programming amagi makhada thokpa issue amane ba leiba posing ase adun akoi thenagada bse bjp na te congress na te
Indian state sigi ladiba strength sida akoi thengnagadabne madugi da makta akoi kari preparation tawre adugi da makta akoi kari consolidation tawre haiba area du da ne ba ina sangningi di party gi du wa do to khar da Manipur as a state Manipur as a party akoi Indian state siga ladiba sugumba contradiction ta lebo ko le myam singa se masidagi akoi nanthokna bagi namta akoi na kari preparation tawraki haiba area du da ai disat ningi sona kanda party rom da du da pangai na blame game tawna bo kona ba sarkar oiroi oini adu adai loi to khar da ko moisu mi amom oina urakan da wasi ngang ba ma sangeba akoi ne yam thi na ngang muso akoi di nuaite they are all representatives people na khan graba akoi ne kai khum nei natro congress sai khan bi ai bjp khan bi ai ama khan bi ai akoi na khan gra mi do akoi ne yam thi na ngang ba yam thi sai ba ai ne yana de ai na vote pi gi de na tra ga ai na nuai gi de na yam thi na ngang na bo pose ma si dai di tawhu tawja rakte adu ga haiju haina ja de bu ko adu smai to wa ai di mi yang chai smai thamjai khoi lei ba pot myam singa se sarkar sem da bai du di hojiki lei ba ai ngai thamjagi ba issue du dei da ko soidana la kane na khali sigi balance bu ta draba sarkar di pak lei roi adu ga bosu to simai nei thamjagi yam noise ja maka ta do la sani sinai ko Manipur thugai ba ge mayok ta leigani ko corner sangmana phongdo le wafam nei Manipur ge territorial integrity da compromise to roi hai wafam aduga tangdu leita ba hanjel handuna politically yanaba purak naba kanglup ani yanadan leireba kanglup singe marakta athubada yanaba purak pada miyam ge pam khuding makta shawat kani ha wafam duni ko gi megalaya gi chief minister wariba aduga npp gi na president wariba ko ke kunat sangmana phongdu ki wafam se hai wafam se deja kamai yengbe ai ngasai haja bada yaw re masu ai na bada yaw gi du ne ko ma pan dagi la ga yeng mani na mana le riba posting si Manipur se broad oina kanglup me am punam basi gi balance ama thamba phum adum yaw dra ne adum yaw dra bo ko constitution ni ya ba haibum su yaw dra ne ko adu ta ga di ma hairi se du masa matanda hoi gi le riba sentiment sigal di self contradictory dum oidro akhoi gi level dagi ni ko magi da di odam da bi ai akhoi gi level dagi akhoi saida khana riba akhoi gi sentiment si gari sangman hari ba se mana government pai ba yaw da mana pawa le ta bani na mana ngang bu du khitang akhoi na moderate lo bi ai but intention di kup nam tang yeng bi yo ba dum nei na kan da ko kanglup mayam sing si gi balance ama to ba hai ba si ma de dum leidra ne Manipur gi territorial integrity compromise to hai bu di amisha na juai prime minister na juai jagat ki le riba India government hai but constitution khakta na hai da bai wa ne yes Luri said they are not above the constitutions constitution the article 1 to 3 da state sing reorganize so we ai yauri bu ko aduga Narendra Modi na Amit Shah na Corona Sangma na Rahul Gandhi na anything whatever na Manipur territorial integrity compromise already moi loina hai ko hari ba posing as a constitution gi provision semdo kanda Manipur gi sugum bas mai tawni ko ni moi di hana princely state oi lakoni pre existed state ni aduna sugum bai state sama constitution na akoina saga paira di mai tawgani haiba na singba kana yaur khrage huji ai ta da bi ta gi dire ko ada area da focus to bi haibani da ina haidi Manipur yamu shibiragadi Manipur yang convening agadi ko Congress ki party leriba sai ki minasu moi leader sing da haibiu ko BJP nasu admai haibiu BJP kamu nasu moi leader sing da haibiu ko swai to na khoi gi di sum pot ni ada Manipur ki sentiment si kanga kada sum ba ko sarkar pai ngai sida ko gi sugum ba pose Manipur da di le heloi na ta ga sana loi haibana sing constitution guarantee ma provision ma pibam changi haibana sing ba kai do me am si ki moi su kan ni so gum to then Congress to gum to ko NPP nasu to gum to ko lady by existing power to the blame to one taba ola ka da power na akoi sumba to ne na guarantee to bom change adu da kari reaction la edu yeng ba tare da na ko nadra haiba myam sing ado adu mai na idi thamningi aduna sidai da laga Manipur territorial integrity compromise to have welcome to we akoi loi ma pa ma po ni loi hai adagi den community gi balance ama yeng bi wa adum yauri na tana ko ama to loi yauri adu si myam sing ase same level da same track da katukan keno dei am ta haidok te ba trek am ta dei am ta haidok te bu ko trek tu gi manung da theta ngang na bai wa khakta ne bu ko trek tu dum sat li ba loi na ma aduna akoi na trek tu gi wa mu da kai tholo pa ya gi hab nei na si hai ba ne da aduna sigi poching se ai sumai na thamjage amagi wa na te amate Manipur territorial integrity ka hai loi hai na hai ba khuding mang na power da re ma tam da constitution na guarantee to wa state ama lehen ba ma change bu ko adudi hojibok dadi leitri buko adu lehanna ba koi punamak na khona bam sangi leriba mayam punamak sina su convince kan hai pose Manipur di sumba kano ma koi da pitragadi yaroi summa tawdragadi irang si tawi yaroi haibana sing mo kai ro mayam singa se masi gi posima koi Indian state ki Indian constitution na masi protect over ma
sangi adai du lak tri bokti manipur na kana na su prime minister na hai su president na hai su amana hai su magi tenure du gi wane magi tenure mun to holwe hai bokti mana ngam be ko magi tenure gi wang moda kai la ka da ge mani india su bjp na dum pai do riba congress nu pai do kai nu pai do riba boko adu gi tenure di wang moda kai la ka da ge ha ba poto madu di constitution na decide to godam ne adu constitution du ne ba ko na na ka do area di adai area du gi protection na ta guarantee do adu da akoi work to wam sangi aduna aidi sagi area se tawri punamak se bjp na tawonate congress tawonate indian state na tawani have se masida igi state ne aduna manipur se as a party manipur as a whole as an organic individual ko mazumaina koina leriba indian state siga khoi power sharing se kamai thena ga dege have se khoi people sing se masi consolidate torogan da madude da khoi thena ga da bane adu maina aidi mafam si adum stand lejei ai sumai thamjage yam noise do makata adu laksaning isini koi manipur gi uji kogi miyamna corruption gi matang da dum haina dun la leba wafum du gi mari leina MPSC gi chairman oiramba ma lok ayuk tagi member oina khanba mioi kharana governor da lana advice tawrabura haiba gi singna faure haiba wafum koi gi hanagi former acting chairman oiramba koi gi Uzamani na fundo ki wafum si tadi baca kamai yang be beda film si. Masih hoi ai kabar dusu mana hari ba koi Uzamani ki kan dusu pazare ko. Magi leri ba kan bagi leri ba membership ki criteria ni keduri me ampuna maktu loin black and white ta lei ba ngak tani leri ba Uzamani masasu mayam na sakang na ba lanet amani ko ada lai ba pon mayam sing si akang ma sing ngang na bani ama tong na bani tawi bu ju akang bani governor ni adigi mai advisor mayam lai ri bani ko akhoi di khang da bani na maside da thoina comment pining dre adu aroi ba wari ama lak si hai taragadi la le hai ba kambu duna modi lo da court hazaba minina lo court ta chatpiu adu ga lo court gi lai ri ba directive ama la kan du da hai ba potu aidi madugi final solution ama puthorkani hana people gi kano tawuna da people da aware hen madun amani ko people da gi madugi potu sentiment lok na ba du taw adona ka na taw ko people da sum tawre hana publicize taw aware hen madi kaide madu bokti khoi accept tawum thu ebo ko sum tawr ba si kai gumba sum boy targadi adu asum madugi direct khabar da hapaga press conference tawroga ama tawroga magi result turi la oebo ko masidi ko lo ko ta satpam sange ba aina lo ko pu hari ba podu puning seng sala kan du lo ko na sum da intervene tawra kan da lo ko na intervene taw ding ami da ko adu intervene tawra kan du le da hai bu tu reality do aina tawri bu sinu sumasu aina tawri bu sinu la la su governor bu sumasu governor la su madu ko na decide taw haning ai gi mo da de akoi na khang mana taw ni ko aina expert oi da na du na yam hai ru ba ya de bu ko ta ja maram da ai di hai ba area du practice taw bu sinu te lo court ki mi sunu te ama sunu te aduna area du da interest le bu su oi de aduna hari ba potu ai di sumaina masi court na decide to hon view na thamjage loisilak bada laksani si koi manipur gi potok sing maleng mi kai thel da phanghan mage tangai fodab matam la le hane governor na koi phongdo ki wafam si koi gi bridging business science border highway team da imphal gi city convention center da pangthok ki ba thorama ma da phongdo ki ni koi Manipur Global Buyers and Sellers Summit 2025 haudopugi thoramda phongdoki wafam ni hari bai khoi governor na lokhoning ne ma gi phongdoli wafam si di kamani yengbe aroi bai tham ai khoi gi pothok se akhoi isa ithanda na magun lei hawi phajai natraga kalli chetli haiba se akhoi khaktana haiba na tabada atop area dagi su hayan ba masange bu adugi issue dugi wani laiba pose koi saida di loina mak atopa gi phajaba haina na mayama ko Chinese food hawi Korean food hawi natragana South Indian dish se yamna koi du tawi moi tongan ba du le ada le haibuna singba koi mayam khangna re dana ko then adugi mathakta koi isana so koi gi posina moi sing se compromise taw da koi gi si mayeng ta de koi gi sina hena dum hena phaba mayama le haibuna singbu su koi mayam koi na haijari dana koi na haijari ba pot ase moi na su topa area do da gi su hailakpa ama change adugi kano dugi wane ba governor thamni si afaba miyeng ne na lawi but
masakta halakadage miyamna khangalakadage haibududi governor itself leriba institution sigi responsibility oyebuko man deriba film si tangdule tadi film si deida karmaina akoina karai don satlaga hoji puraga holaga tawrudo ko miyam singa to ko natraga lagaga mina pugada usi karai dano adugi novel si dudi moina hanjala laga do natrane adu moina sinna ngamane yaroi thabo oina tawraga da pose normal si hanjala laba manipur ki exposure si lehelaba adu taga de mathanda to automatically lakani maramdi our goods are already intrinsic values ko akoi ki poaching as intrinsic value lo yawe high intrinsic value du yauragadi atopana su dum accept torkane ko adu torkani tawnubugi breeze lambi do adu moi palan tawbudu ni yarwe ko reality la hanum sange society is normal shi la hanum sange tranquility la hanum sange pot myam singa se ko topoga phauna bu kono adu gi responsibility di moi ni dana ko adu moi masagi responsibility du khangna ai thabuk to honjani nge na swai thamse yam nungai jai ngasi ozagi chille matam kaithopi dana khoi notice window tv na yu khodingi thamjariba news analysis program da saru yabibu namu ojabu aroi boy na kai kun busari mieng tabe no kusu kono no khurumjari Hauzik thabaki pau pijari female manga ke hangba famsing kauri mahigi thak nursing degree loibaga loinana 1 year experience leiba oigadabani hindi amasung english ta fluency leiba oigadabani thagi oiba salary lising tara manga in hand oigani loinana accommodation su hospital na provide togani thabaki mafam hyderabad oigani male amasung female ani gi front desk receptionist cum billing executive ki hangba famsing kauri mahigi thak na bachelor degree loiba oigadabani hindi amasung english ta fluency leibaga loinana computer Haibasu oigadabani thagi oiba salary listing tara humdoiga chamga in hand oigani loinana accommodation su hospital na provide togani thabaki mafam na Hyderabad ni tal fixer gi nupa taruki ahangba famsing kauri maigi thak degree darkar oidrabasu passport amasung 2 years experience leiba oigadabani thagi oiba salary listing kunma pandagi hauzagani accommodation transport visa amasung flight ticket na chingba company na provide togani thabaki mafam na United Arab Emirates oigani akupu marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbiru natragana aikogi office Sparkle itu service Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbiru Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada
Hotel Management hairiba stream asida tamnabagidamagta any stream da 50% fangba oigadabani. Ahum subada Electronic Engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta Physics, Chemistry, Math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Mari subada Mechatronic Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Manga subada Construction Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Taruk subada Automatic Mechatronic Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Taret subada Electrical Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Nipan subada Medical Technician Radiology Assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigadabani. Mapan subada Medical Assistant amasung tara subada Nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani. Loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phauba chahi ahum phangani. Loinana 100% job guarantee in Germany da oigani. Loinana 100% education loan to support taujagani. Akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbirau. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patap yumpam oiba service lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabai Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909 390666 ta call to birau.